mabishano, magomvi, kufia madaraka, maana mumechaguliwa na Bwana. Yeye ni mwaminifu na tena anajua kalipa, hapanacho mutu atakivuna. Watumishi toasi kwa kazi mumeitiwa, jitahidini kwa kuitumika, si kama vile mupendavyo, bali vile Roho apendavyo, maana mbinguni mutaulizwa. Watumishi toasi kwa kazi mumeitiwa, jitahidini kwa kuitumika, si kama vile mupendavyo, bali vile Roho apendavyo, maana mbinguni mutaulizwa. Huduma ya Injili ni kazi ngumu kuitumika, inajaa matatizo, jitahidi kuitumika. Musiwe wadhaifu, ila mubaki tu waaminifu. Msibebwe na dunia na mambo mengi ya kuwatisha. Fanyeni maombi kama silaha ya ushindi, naye Roho wa Bwana atakuja kuwawezesha. Watumishi toasi kwa kazi mumeitiwa, jitahidini kwa kuitumika, si kama vile mupendavyo, bali vile Roho apendavyo, maana mbinguni mutaulizwa. Watumishi toasi kwa kazi mumeitiwa, jitahidini kwa kuitumika, si kama vile mupendavyo, bali vile Roho apendavyo, maana mbinguni mutaulizwa. Kanisa yetu twaiweka mikononi mwako, uiongoze na kuibariki. Tunakotoka ni mbali, pamoja na wachungaji wetu, uwajaze nguvu na upendo. Watumishi toasi kwa kazi mumeitiwa, jitahidini kwa kuitumika, si kama vile mupendavyo, bali vile Roho apendavyo, maana mbinguni mutaulizwa. Watumishi toasi kwa kazi mumeitiwa, jitahidini kwa kuitumika, si kama vile mupendavyo, bali vile Roho apendavyo, maana mbinguni mutaulizwa. Mikaya Marcelin, Heritier Medi, Ushindi Mshobekwa, Toza Makini di Papa Mchungaji Murula Elias Res